Tabiriba Pung Putaram Nokchiri, Ngasika Dialogue Tamjariba topic disappointed and wastage of resources, Paolienlal on Modi's visit. Prime Minister Narendra Modi ki visit si September kitara humdoida la amelo kre the visit's been done sigi matung seida akoi tongan tongan ba praja singi adagidi anga mathau singi leaders singi habatare civil society organization everyone societies level tongan tongan section of people gi magi opinionated oba mai amama phongdok na ko form se leide aduma ko gi BJP gi legislator sing haida tapaki maru ina makoi gi site gi di yamne appreciate tawba aduguma khongchat amni aduma phongdok ki form se mai amama koina ure mai amama khange aduga aikoi gi kuki gi MLA tara sigi manung da separate administration taliba sigi manung da ama oriba Paolienlal haukipna maki statement se Modi gi visit ki sida criticize raga criticism oina man thamak pasi aikoi gi Modi ne la amba khongcha siam na disappointed oiba ba kaininga oiba dugumba kemta kanda ba khongcha nen thamni maram di kai gi no hai kanda ma masa gi party sima gi oriba legislator sing MLA sing kanam ta unaram de minute ra phauba makhoi ga unabagi matam pi de aduna project ki akoina paisa khara kai thok pasidi need of the hour nate hujik maru ori chidi akoigi political resolution pura kadamni adi waido saramde aduga road map am pura amde maramaduna CSO leaders sing amata unaramde tawaya ba kana ba tawgada pot ama phok tom expectation do ama phawba so amda ba haitare aduna maram oira kanda mahaki khongchat si koigi mana deeply criticize tawba adugumba mahaki statement ni aduna mahakna laiba khongchat na si yam peningai oidaba amasung karimta kana daba du khongchat ni na mahakna yamna bol oina haiba tare mahaki site ke thamgi duga koi ningsing ba yabasi Paolienlal haukipsi this is not the first time Prime Minister Narendra Modi gi mathakta amasung integrity gi mayokta haiba tari stir sigi wafam mayam ama thamkiba yam sati sati wafam mayam am thamkiba aduga nupa ama khakni aduga aikoi gi Prime Minister sigi marak mamangda mayam nam thamkiba wafam sing mana phongtokkiba sigum bas mai mathakta koina explanation call to buni khangde action lokhat bani khangde sigum bagi am pot am ngasi pa koina leiba ude party masama kisu BJP itself ke koigi MLA amasu oidi bani sig wafam jum mayam am leide aduna lak hujik thamjari post ta sing ma koigi Prime Minister gi visit in Manipur si disappointed oi ba dum wasted of resources of came the Canada ba a failure visit amara aduga masida kari gi damakta mahakna hairiba mahakna bol ina thongna fana phongdo iba sumaina to be honest tampaki leiba MLA singsina kaidobai damakta masigi ga chelai tribano masigi damakta haidribna aduga Paolienlal haukim na sukma bol statement mangang bangam halisna what makes him sigumba kare se magi background kai leibano mahakna si kai na motivate torakan masigi power haiba tare yamna bol ina ngang bangam nibano what is the difference sai tar anista sumba gat leina koina ngang bangam da se kari gino tampaki MLA singna instead appreciate tawba me amam phongdoi Prime Minister ki visit sitting stenga lakpagi haina makoida wahi masit am haram da taragasu makogi existence khangdana ko Prime Minister na minute khara nganga masat ki taraksu makogi site di phongdo ko form se leite maramaduna swai hiram swai za koi nei jana bain thanga chapung ngasi ki topic ni khana nei na brasaru gabi na bedam da ko studio da hojik lengsin don laibire kai kumna jariba ngasi ki panelist ahumdi ahana maktada kogi UCM gi Secretary General Oza SHANTA NAHAKPAM Muzataram Nokchari ahum subda lengsin biribisi AMMOCOC President Thawai pu biriba Oza SM JALAL Muzataram Nokchari ahum subda lengsin biribisi social activist Oza KAPOOR Oza Muzataram Nokchari Oza SHANTA lakchigi Oza ahan bagisi adu Oza ahan bigoin Oza gi mode se kamain thambaya masigi defense ni ju thambiro aduga is it really disappointed in wastage of resource man lakpase aduga kari damakta wai akoi gi MLA singsna ma do numberin panba ngamdaba yaudribsina karigino ani sigi marakta man thame pose pura disappointed oina uba yabra tampaki MLA aduga sigi ani sigi khenabse kamai thambini meetings masi Paolienlal se akhoni yengdoi ko akhoi hamde yengdoi BJP Manipur se manungda ani thoe yabse leidna ani thoa leide yabse masi hana ko yar chapam jangi ko habde Chojanpur gi BJP ma kangbopi di yaude bo haibi ara yositi ko maramdi Kangbopi yaude haibi ara habdi Kangbopi rongi side hai tare somna kande leiba masigi MLA hai tare ko ye keno ne akhoi ye kimno wanging or ngani amana de ye amana keno or ngani ai ye lalam swe ko keno akhoi ye keno se nemsa kip ge no mane ya maru e beta ko somna kan gi lei se maming se ning sang mo thok re han gi ex MLA hai tare ko magi nupi re keno mo e bane ko masigi sima moi gi hojiki leiba condition jida Kangbopi sima yaw do bai mo ne lei se ko koina hongai ba phibam je yeng mam changi ko an mada akhoni yeng doi si pia lak tengai mamangda leiramba karam organization sing tumin lei gre ha se ba yeng mam changi with respect to ke tare kuki leiba phibam jida ko
कोई ITLF है बा कोतु है बा लान मनुंग दे हम कन्न लागम बसे याम कन्न लागम बा याम ने इंस्टिगेट तो मकामु से पूरा तुमिन लग रहे हुजी पॉलिटिकल स्टेप लोम चक्रे बो पॉलिटिकल स्टेप लोम ला कांदा मोय हुजी लाइसी कइनो है कांदा साइगी कइनो सिना अखोई कुकी जो काउंसिल है बा मने अदुगा साइगी कुकी चीफ एसोसिएशन है बा मने ये साइगी अमरा साइगी करो जे करोगी अखोई सु ग्रुप की से लइबा साइलेंट ऑकिपना स्पोक्स पर्सन होइबा सुगुम्बा अमजे सिमगा मोय अनि हुम गतंगा आरने बोजिक से amngange जे हाना लान मनुंगा लान हाबदि इरांग जे होक मतम दे यांग ngam बो ऑर्गेनाइजेशन दो पूरा तुमिन लइरबने को अदा कोइनो हि येंदो जे सु जी साइन तौनर मतुंगदा अमदि तौनदगे ममांगदा ngसाइगी एमएलए मैम जी गुवाहाटी दा फंबा मतमदा मखोइना सरकार सेमबा नत्रगा सेमदबगी वाता नतना अखोइदी अखोइगी लइबा डिमांड सु ग्रुप ना लाइबा पॉलिटिकल डिमांड एज पर साइलेंट ऑकिप को ngसाइगी TA ना टेरिटोरियल TC ना टेरिटोरियल काउंसिल ना डिमांड तौर मदगी हदकी इरांग सिना मोइदा अपॉर्चुनिटी अमा लौरा कांदा UT नत्रगा ngसाइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन with respect to UT in the form of ko kanogumba hai ta hana gowa oi kai leiba suaina na ta Delhi gumba hai ta ko se legislature leiba brom da chakram ne moi se ko aduna adu chakram matung da moi ga union home ministry ga paw phono ba then sai gi maru oina moi gi su ai wa khan da MLA ga di prime minister una ba se moi gi su phangde akhoi gi ga na ti moi gi su phangde home ministry ga su moi pak pak una ba se una bai paw ga ta di to bu home secretary का साइगे कनो से मिश्रा है मागा अदगी मोई अतई सु ग्रुप सिंगसिगा तोइना फामिनरगा मोइदा साइगे मोई अपाम पाम दो थंबा मतमदा मोइना पॉइंट मरी मा से हम क्लियर इन थमिसेको अमना होम मिनिस्ट्री का यानाबदा साइगे लंबी चटपा यानाबगी पोटमा सिमा याम फजन तमे अनि सुबदा रिलीफ की पैकेज सिमा मोइदा फजन पी वाइना फजन तमे अहुम सुबदा लेसे साइगे manipur की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी टेरिटोरियल बाउंड्री नत्रगा manipur की लेबा प्रेजेंट कंडीशन जिदा सोक तबिदा पॉलिटिकल टॉक तौगने ना हाइबनेबा मोइना हाइसे को अदुना अदु स्टेज यो गानदी आई वखंदा कमाइन तौगेदा प्राइम मिनिस्टर लाक्ट्रिंगैदा गवर्नर ना तोना चलगा कनोगी कुकी एमएलए सिंग चोचानपुरदा उनरुबा लेरे मी क्या फमनोदी खंगदे Paolienlal di soy soy dan yor bodo male ma one of the key person si irang ji fuel to da ma se one of the key person ne maru mi ne ko adagi si ma leire then keno ma yaw ngani ege akhoi si da sokhiba kai ma mai ming je wai je keno se bonjain party je ma ma yaw mani ko moi ani hum sine ba yam kanna no ai se ko da moina hai ba moina husi tore pu thori ba statement jing ji di moi ge praja da appeasement policy ma gi matung ina आई वाखन दे माइ पुथोरपने लवेबा मामदि कइनो गांदा गवर्नर मोइ गा हाना उनरबने जगी आसाई गुवाहाटी दा मोइ स्टेटमेंट कया मा पीदना लेरे अदुई मतुंग ना मोइने एक्सपेक्ट तोरिसे प्राइम मिनिस्टर ना मोइ उनगनी हाबिसिमदि प्री प्लान मोटिव लेतबनिना प्राइम मिनिस्टर लाकपा हाबिसिदि कइगुंबो उनदो ओइतादि मदु उनरनी हाबिगी चे मतम पिरकनी चे पिरकनी माइ फॉर्मुला लोइ लेनेबको अदसिदि सुनु नदबिदा प्राइम मिनिस्टर ना गांगदु दंग ताउ नोइ द केम सोलोय नोइ नोइ नुइ तब केम ले लोइगा हायगा लाकपा गवर्नर ने कहीं कन्विंस तौर चटप सोने लास्ट की मोगी कहनी से खाई नुआर मोदे अखोई मंगाईको अखोना इलीगल इमिग्रेंट ड्रग की माफिया से थेंगनबदा थवाई थाग्रब मीसिंगसे इंडिया की इंटीग्रिटी इंडिया की पॉलिटिकल इंटीग्रिटी सिक्यूरिटी की थवाई थाबनी अखोन थवाई थाइसे मैटर ने हाईनेबो मोई रोम दा हाई सिना मो गाइन तोगेदा कुकी की दमक इंडिया की नतेको फॉर नॉट फॉर द सिक्योरिटी नत्रगा इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी नत्रगा ड्रग लॉर्ड नत्रगा दुगुम बमत नतेबा मोई की सिना कुकी नेशन अमगी दमक कुकी कम्युनिटी दा नमथना बोलकपदा होनरकपदा सिगेबा मैटर ने हाइन अनि सिगी खेनाब से हम लेयो वाइबो को अदुना मसाइगी अनि जी खेनाब से लेबदुगी मथक तमु प्राइम मिनिस्टर सिना ला कांदा मसाइगी BJP नदी तारगदी हराउद्रा को प्राइम मिनिस्टर सिने लापगांदा माना पैकेज होने पीगेरा अमा होने पीगेदा जितना पीगेरा सही मणिपुर कायबेरा नत्रगा लेदना को मनुंगदा इंटरनली लूप होल लेबा होब लेबा लीक ओइबा कहनी वारी साबा नत्रगा एनीथिंग ममी एम्बो मान उति उलमदेब प्राइम मिनिस्टर नको मा याम क्लियरली
Manipuri matang na yam hairami Manipur kunla kunthara pan budu tongan thamro adudi chamrak su pan janu khenaba leite ba dudi ko Manipur la di Manipur pan be jama san tam ne Prime Minister na Manipur ni fu rak pali kunthara rak pali ga adu drama ko we ba du na ko mana hai ba potu da ngasai gi moine pining wa me moinam sing do mana makhut magna logi da ba si adigi unaning she so me amma unaraga mana wa ta gi da ba hadi akhoi gi di India gi stand di akhoi Manipur gi territorial boundary amadi administrative boundary se thugai roi hai ba man ba amadi yauri ba dai da di ara yo ga ta ga di ngasai gi Paolienlal hoina nahan da gi chahi ani hai tare ko ani gi mamang da hai tare ne adu da hu ka ma lai ba poto akhoi noi myam thawai thau noi myam langu lambi thalu paisa khayo mai tei yum thuayo soja kano da lambi da mai tei chakalu nu akhoi separate administration phang na ba last resort ni ga na moina hai gi mayam je sigi negative ta adugi oiba reaction am to phang da ta ga di Prime Minister ma la kan da ko wayam bo haik ta di ai gi miyam do pen na ba ai na Prime Minister hulanga pa je ma san tam ne to bu bu ai na appeasement policy ne ai di pen thok na ba ngang bo wangang ne hai be maram de tai kem na te Prime Minister ma la ko ta ga di party ki prabhari ai ko moi gi de sambit patra se notice ki in charge adagi atai atai secretary sing mayam jina moi una matam da moi na haining mo mayam do moi jo hango ne ba khoi jo ma una phangada mo na member dam pi ga ya ga khoi gi CSO sing ga una ga da akhoi kai kai taw ne phangom ga ne ba then adugi mathak ta su amuka ngasai gi peace ground ji da le ramba ngasai moi na wall of remembrance na hai se shi gi da thamam ba ku mayam si ba lok thok ga li ne ba wai bo bo ko aduna PM la ko matam da partial oi ba nataga impartial oi ba kai gumba image mo ubya de adagi PM la ko matam da akhoi gi kano da tobung da kai da leiramba gate ma'am ada da leiramba even army gi gate sing ba loi lok the abo leite ko free flow da charali nungai charali lambi da kaim da problem leita ba dona dum charali fazana changali matek amada India firan loi pa heli BJP firan ambo pai de Impal manung de su nupi ani na BJP sari se la ko na tana BJP firan kanam pai de ba aduna sai gi akhoi gi politician jing song gi su moida adum sai gi kai gumba kai no soi gi ta di BJP mathak da backfire to kan e je moi masana di khange ba to bu only pochi kai no ga na somna kan da Prime Minister se thaga ta ya da ba kai no di noina pakhali ba kuki sing wari jana ga sugi da administration phang dore na noida pakhali do Prime Minister to sampur cha kram ne Manipur kuntharak pa me mafam du da lamka ai bam bo yauk de firan keno flex step da kem yauk de adu yauk de ada yauk de na Prime Minister gi wakhan da India government khakta na koi kan tawni ga hai ba gi wakhalo na ma le ba akhoi kan jagadab na na ta ba akhoi na hai ba gi yauk dri ni hai ba sungam de ba moi je ko akhoi na sugum ngang kanu na ta sugum ya roi hai ba gi taw dri ni hai sungam de ba adu ma akhoi je nga sa ye dum sumain taw ga khawm pa ya la ga dum noina thadrak bu khara do akhoi lo ni hai bi film da dum lai ri bo ji politician jing je ko same case Paolienlal su magi jaga da magi apamba khara express to bu gi ta ja do nga sa ye hopeless kai no ni resource ma mang li ga ai je ma su pesa khara di pu thong ne bo ko Prime Minister la ko ji da ade magi society ya da government gi arrangement gi matak ta ko aduna sa ye magi worker pok ko khora ko adu mang do da Prime Minister noi khana je khoi recognize to ibo ha so thuna solution pok na boundary bo ha so home ministry da hum rak wari chana ga ni noi khangi du ni bo ha so kaim balam da bi da only development project khathang chakhi je palla chakhi je kuki praja hai tare hojik ti moine kuki ne haijal ni na ko akoina thaina le ramba khongsai na to bo ko hojiki kuki banerji manung da le ramba moine e ka mu ba hu ka mu ba paisa pi ga thawai tha lu ba khulai sina ga khunga ga lu ba mayam do adu ma ta di disappointment le bi na hai da ba ya da ba gi hai re ine na ham around je ismain okay thank you so much ozana se marik chum tham bikre oza jalanda mu lak jege oza akhoi gi Paolienlal hakim na tham gi ba modis gi visit sida akhoi gi on interest hai tare set lady ba mogi area sai da moi thambe expectation do madu meet taw dam na maram moira kanda adu khak masi disappointed amasung wastage of resources na hairibra magi pose kamaino jang deng lebi amaseng badi moina expectation mogi moina thajaba moina expect to poto fail orak padagi sigi statement ji tholaiba oidoini ana kaigomba Prime Minister na lakpasi wastage of resources ne harakpasi ningba kaire haibani yam seng na harakanda ado ningba kairi chi kamba ground up kairi no kari gi kairi no haba adugi matang dani koina marwani yengba akoina nei nabaya wa pham hairagadi masai sida
SHANTA su hujik mamangda phajana thambigre akoi cookie singchina akoi India government dagi amna achauba expectation ama hana dagi tawra lakpa se mase anauba nati amaru aina moigi shu group singche masiga wari sanaba seisida wari sanadoi si kaigomba moigi asa se masi akoi 100% natrasu 50% paudi only 70% paudi 50% paudi India government na sungsoi soidana moigi grievances moigi expectation moigi kari hai tare moi sagat dream je masigi maikai romda solution ama soidan lakane na khalba soidan lerongane na satoi ado several rounds of talk akoi wari sana khare the government ka akoi kanogi level da cookie jo community ki MLA sing haiba tare moi level da wari myam sa khare ade shu group ke kangbu ga su wari sana khare moi civil society organization kangbu ga su akoi several round of talks wari sana khare moigi tongan ba khoigi expectation me ama makhak makoi submission dia government ta toramani dia government so moigi leiriba khoi submission me am do loine acknowledge toramani adubo aroi bada prime minister na manipur lakpagi khongchat tadi surachanpur yorok pakan dadi moi prime minister dagi moina expectation tawbo potse masi ngasai local self government amsung development project ani sinataba to pothoidokpa ama phawal lei khidreba prime minister gi wafam sida the prime minister na masi karamba magi keno amagi ultimate karamba magi diplomatic oiba domba keno ma strategy amagi makha da mana khong thangi bano aduga masi kari gi dong ta pandri bano aduga masi ultimately pallaroi da bra aduga sumaina dum leira da bra haiba tuti akhoi matam na purakani madugi potum madi haujik akoina haiba da khitang akhoi da su nganman gani haina khali maram de lila se loidri ebako sanari bali la se loidri ana makha ta ba kari la kadori no haibda khoi yengmin na mathau tari to huji huji phawbagi oina ti akhoi cookie jo community na the government gi demand tawraga leiba separate administration natragana akhoi gi union territory natragana akhoi gi kari haiba tare akhoi gi akhoi cookie singi waiba akhoi legislature gi power yauba adumba that kind of akhoi political system ama moi si demand tawraga leibaneba ado sigi pochi pura tok thoga hojik haire iba pochi di local self government khaktani aduga development project khara pirakpa siga bi gani haibsiga ani sidi moina khaliba potuga di pura tayon na redana no wastage of resource ni haibsi sina haibor katraina khali ato pamana cookie jo community gi waiba moigi MLA singche masi wari sanabai chance piram dabase masi moigi datana te akhoi sida su piramde kanam pho piramde bako ado pira gati makhoina makhoigi leiriba keno mayam che loina adeida haihoni loin tamhoni habagi thajaba leramba yai adugi potu ningba kaibagi adugi factor do masu oire aduga atopa mana moi CSO adagi ate elders forum kari kra leiriba kholiba mayam chena prime minister lakpa kansa moi di ayamana loina khoigi hana su khoi crisis se horokpa kando da khoi India gi home minister lakhibai do adu da India gi phiran je pajana pairaga pajana welcome tawbune ba makhoina tawbudi adu se at the end India government na khoi gi series sanari ba potse kana gomba ama phawbuna kanglup ama phawbuna India government tagi pra heta achauba lion share ama makhoine heta pamba adom ba kainoma expectation ama chapchana heta fulfill tawni mit tawni habi potumati akhoi hauje phawgi oina ti akhoi cookie jo community gi side ta su madugi potu udre makhoina su khitang ningba kaibagi adom ba political momentum ama political environment ama hauje ti turn out torokre madugi potu akhoi moigi losing ba sing Paolienlal haukip kombana akhoi gi public ki domain ta ade statement oina phongdok na moigi ningba kaiba disappointment do madu phongdok po horokre haba phamsi thamjake likewise akhoi gi manipur akhoi gi as a whole manipur gi oina akhoi manipur daga akhoi tongan ba kanglu phurup meyam ma khaki punna nungsi chana na hingminarak pa coexistence ngakadobani aduga akhoi gi sida leriba manipur gi national interest akhoi chapchana protect tawgadabni bharat laingak na akhoi gi mapalom dagi sangak pa foreign immigrant sing oiba taraga su
illegal immigrants sing hai batare do batare ga su natragana tongan ba akoi gi sida leiriba natural resources meyam ma abuse to bose masina chingbagi issue meyam si oi batare ga su sige meyam sida akoi bar lengak tagi akoi chapchawa ain gi protection amaga loinana akoi lamdam sida akoi gi leijariba akoi gi mahausadagi hauna leijarakpa akoi gi chapchaba adumba nomenclature ado madu protect toraga bar lengakna chatnaba adugi khongthang da akoi thajaba thamiba adumba people se sida su akoi matam gi oina bar lengakna akoi da akoi ngak ki oiba politics me ama sanaba madugi victim madugi ningba kaiba madugi keno me ama akoi da su adugi expectation me am fail oibagi potu akoi da su thoibani ana nakal ani makta akoi da su ningba kaiba gi situation me ama thokpa kuki sing da su ningba kaiba gi situation me ama thokpa aduga lairiba issue sine hekta concrete oiba road map amada akoina hekta sigomba policy program simana maram oirakanda hana sunari se masi khudakta lepaga akoi seisida changna thokna ba yadriba chathok chasin yadriba tongan ba project me ama thabak me ama pallaga leiriba mayam se mase mahausa gi phibam da mu restore to bagi phibam ama hekta immediately puraktana bagi yam chapchaba clear oiba aduma road map ama barat laikaki aduma lusing masina matam sangna akoi irang horakpadaina hujik phawba lakpita dana leira matungda lakpa kansida karigidamta fail oiribano aduga nakalani makta akoi disappointed oiba aduma situation ama khak thamamaga akoi bharat lengaki oina nakal ani makta akoi nakal amagi favor na natraga nakal amagi favor da direct ekta chepe hekta leire haiba adui situation du makti uhallamdana karigi chakribano haiba posimati makhata na naina ba thautari na adumai tham okay sir, thank you so much yamzan thambire adubo ani maki magi speech ta prime minister na he is not taking the side of the ngasai any not taking the side of ngasai khanari ba ani sigi amana magi michang haiba du gi torom taraga sam disappointed of situation ma khakti thanam basina dum wahang mayam bi thoe oza kapur dam lak jige oza gi han bi na kamain tham bi ni oza sigi kano si Paolienlal gi hawki ki magi statement si adumak mahat ki hai mogi on benefit area ngasai benefit mo demand to kan la iba swai da mo expectation du meet to da bana masi hai ra na traga overall yang matam is it really a disappointed in wastage of resources or pm gi visit oza di kai mo tham bi ni oza SURBALA comment gatani ko ni supi do je oza SHANTA su yam pan tham gre oza JALAL na su tham bi khre si mangai makhoi se makhoi na expect yam to wi makhoi gi expectation se yam wangi government of India da gi ko ai asma kan makhoi na usit pa jati amta leiti manipur sida kuki haiba kangbu sina usit pa jati si manipur da amta leiti ada mawalong di asida asa akhoi di noi gumba manipur da ka akhoi gi apa batan ga dong nate akhoi di central government da adagi UN da ka ento ga dom da ka sum chat laga akhoi gi manipur gi laiminari ba akhoi gi hingminari ba akhoi gi praja akhoi masian se basi nungsina ba ama na pulla ka da hingminna ba gi wakal ka sima khoi da leite aduna ayam matam da makhoi na ngang ba da sak pa da ta basi hek nungai taba kai no su yam yawi the language te kari da ko as noi gumba tumit kang dong na ka ui mai tai ka se khoi kuki sing na u ba se ai khoi yam chau khat taba ai khoi gi jati aba oina ka ui e ba ko ma khoi na ngang thro pa dai khoi no e ko oh on thok pani da mi se ma khoi si mamai am ta yeng dra ma ne hai dana aduna ai khoi gi ningtam ba ai khoi gi apam ba di government of India da tan ngani manipur government ka se moi ma lo bi ba ja na te aduna ne hoji so to rei se how's government dan laina government ki part of Manipur government Paolienlal hokip si masi yam chawba ma mihut amasu oiri bane ba ko Manipur government ki masi adugum laba miyam gi praja gi mihut amasu oiri bane ba adu ma gumba amana asigumba statement ka tholak pase masi idea nokning ba hai tare koigi adaga muk sokhali masi kana gumbai koigi lairiba yalo mine lairiba muslim gi side gi natraga maitai gi natraga nai koigi naga family sing de lairiba ma koigi side gi asigumba statement amka thom magadi center to moigi mathak kari tor ka de ge kaisi
ado asumai nang ngam matam sida center na ngasi phawda center gi wato thor se ba manipur gi leiriba ikhoi gi BJP party gi leiriba ko makhoi na magi mathak to wa po hai ngam da basi kari gi nos khwadi pen da bas ado pen da bati ngasai oza jala na swai bi he punama pen de na na ikhoi gi kangla da wa nga ga prime minister na tholok pa matam da koi gi reporter khara na sum paumi khara na sum kanu lowi loina viral oi ko kari gi no mayam thokpi ra ise na matam da as ngangan ning bawa di ngangdre ngangan ning badi ngangdre du ga magi development khara moi gi BJP gi adu to hre ada to hre ba khara adu thoi balan sigi hojik present situation sigi matang da kari inta palam dre no taning de haidana thoga sakki ba mi masing si su yami asigum basing si pen da basi makhoi khatana te ekhoi da so phawri bane adubo sigumba statement ama direct ka thoga prime minister na la iba kainosi manaka si season na iba hi si PM's visit is wastage of resources side ne ko aduna resources mangan bani ka ha basi gumba kainosi masidi makhoi na expect to ba asayam torongani kangla sangdring da maitai gi leifam da moina uri si ko hojik si maitai makhoi ani si da ne ba yam makhoi na uri si adun moi gi marakta ka sangdring da ekhoi kuki singi manakta PM hanala isini aduna hai ho ro dong ne ekhoi aduna ekhoi gi ngasai oza ram pan gi bado ekhoi gi moi gi expectation se moina khalam ba kano si 50% dang di 30% dang di ngasi di soder phangani ka ba gi manglan torom ngani ba madu phangak ta ba ngasai gi ekhoi gi prime minister si moina ningboy prime minister mana wangang basi zati yamagi manakta chalaga nang no khoi gi ningba thungnam loin tawni ka na mai manakta chalaga adu maina tawni ka hekta ngangba yabdo na khalle ba haidi makhoi kuki sin nganging ba paya yabdo makhoi na haninge mi se ha hatpa adagi moina nganging ba punamak singa si phawda karim karim ta thingba ban leite na madugi potu makhoi na nganging ba kuki sin na lo gi wang mada ain gi wang mada ngangi ba punamak tu prime minister amana su adu maina ngangba yaram gani ka na moina khan ba haitai yam pick po wakhal ma ko aduna makhoi na tawri ba expect to makhoi gi thamoi da thamga da bani ai gi mota di ko aduna makhoi na tawri ba expect si de ta yam ta nate de mama sida makhoi na tawri si di separate administration se o noi gi do matam ki dang ai ko ai koi khanna ra ga madu pina na ba khanari ka ne hairam bagum ba makhoi na pam doi si ko sigum ba si adu makhoi gi manglan da asum lei ba si manglan se aduna idea morom da hainingi kuki sing se makhoi manipur da hana koi gi late 90s hai tare ko adu ai da ka haizil lakhi ba koi gi kano on graba yelhomi on graba citizen on graba kangbu adu natta badi hojik lei si di refugee adagi kano koi gi illegal immigrants sing sina yam bane ba anam bane ba hana koi 1840 matung da kar la khi ba ko adu ai da kar la khi ba du di mi yam bana te ba madu di history na sakini history mutpe ya ba po na te makhoi kuki kharana panglaw law ga madu history du di muthat pangam ba po na te ba aduna iraga ka leiba po ne aduna makhoi leyu ai khoi na haningi se aduga taseng badi makhoi na mangli ba manglan se manipur da na khoi tumbadi tumu to bada bu na khoi mang bagi hak leite kai se haningi e ba na khoi na mangi ba manglan do madu mang bagi hak si na khoi da leite kai se haningi ba aduna makhoi gi expectation mayam do makhoi na expect to ba modi dagi makhoi gi lambi village amaga fauna bagi na khoi gi punamak si sembi ni ka haiba hayan ning ba ko adu lambi gi matang di mate ka mabu palam ni prime minister na khoi gi connectivity phagatna ba semgani haiba ponamani thaname ba adu da sum makhoi pen ba yabani madu da pen ba yabani adu natta bada makhoi na Paolienlal hokip na ka mana palai si di separate administration gi matang si asma ka inta palam de asukui belatraga ano balak presida ka impalam de ka haiba potu ne ba aduna adu gumba manglan du di aina haisi ai yosi yam samna haisi ni manipur na koi refugee sing ko refugee na taba tai hana dagi khara hana lakpa so refugee ona lakhi bani ko kui na lakpa dagi makhoi bu ka no na khoi gi citizen no na makhoi bu khanggi bagi wani yelhomi ona makhoi bu khanggi bagi wani aduna kuki hai bas makhoi puna maksi de ayam refugee ona lakhi bang atane ba adu so hojiki matam du da ko aduna hojik
maximum di makoi si auzi illegal ke no ngatani na na koi tumbadi tumu manipur da matam khara na koi na lei base na koi hojikti illegal immigrants sing si makoi takho ni habagi government of India gi aset pa thaza ba khongpham su lei re ko aduna tanthok tri phok di na koi tumdi tumu tawbada bu manglan di mangan oisa hai ninge tumdi tumu manglan di mangan oisa do yam nuai ta pot khara lei asigi matang sida makoi gi manglan si makoi adagi makoi gi crisis na chu tabira mani ko Chosanpur da makoi gi keno gi leader gi makoi yum ka mai tha da na khotana ayamba ekoi gi sing maning nambol maning oi nam maning adagi ekoi gi ning thokhong maning lai ri bai khoi kuki sing ka se hora chat leba ekoi na pau phang bada Chosanpur da suman irang lai re ka ga moi se loi na chat la ga hekta yau bi ne ba mafam am da le mafam am da hekta thomjil la yau bi ne ba adu masi kari da gi no ne asing ba thabak si jo jalan yam tholakhi ne ba masi yam tholakhi ne ku marakta earlier aina mamangda yam kuirabagi mamangda aina ngasi gi table sida ngangba matam da so yaugi bani makoi masen se pangata hana rakhi ne hauzik zomi council na moi kano da zomi council na thok pada ko koi gi kano da thok 6 April or mane makoi thok ki bado sida makoi na thok ki ba notice amada ko sida ingond lei asida Cookie jo aina seasonary bo wahi se masi makoi gi right na te kan haigal ni ko cookie jo means zomi aduna zomi kangbu na dia mu makoi na ka thol statement da sida hai se August 5 2025 ko adu makoi na hai ba si makoi na zomi cookie jo hai bo wahi seasonary si kari gi no Iban makoi si zomi singna leiba ekoi gi maximum leiba area da makoi si leifam thokte ka haiba kano ka si thoi ba aduna asigum bagi kano ka si mayamam tholkhini adu misi mana yam thokado isne kari gino na haiba dane ekoi pawrom khak lei ekoi ahlaman singa thambiram bada koi but loiraga but loisin ba hitabasi ekoi gi but sana ga but loisin ba hitabase masi cookie gi bot lepi ba punamak se makoi na but sana yeba Cookie gi akhoi gi naron khara manga tara khomjil le dana nongmei masa masu khara leiraga pirani aduga ara pa village sing sira salaga threaten to holaga board si pull up lo basi cookie gi habit ne every akhoi gi candidate sing na masi practice masi gi practice to we adu last makoi sing si asum khara yam khala control to banga maktaba masa sem gi ba board canning bagi masana same gi port se masana control to banga maktaba adungum ba potu na cookie gi marakta di hosi patho eba hadak maitai ga lam toru basi dagi amuge na yam gre makoi da pai ba khulai sing sidi sophisticated maitai na pai da ba khulai pho ba da mam yawi ko maitai gi akan ba la lo sing sina pai ba ngam da ba khulai pho yaw re ba okay da aduna masi mayam si paira kanda last kana da onsil la kani onsil na ba leitra kanda makoi masen do onsin gani makoi masen da adugi crime ni ko hoji tholei mem se aduna makoi gi expectations si amna wangman gre masi Paolienlal masa da so adu magai masi gumba manglan si to hanning de maram di prime minister si hoji India gi prime minister ka si prithvi puna mangna hoji ma si Modi si sat pada khoi na si de panga nga ga su khara kina ba ya baki nari ba ma gumba prime minister amana jati masa amagi damakta favor da toraga nang kani ka hai basi makoi na expect to do pham thok te khali okay za okay za thank you so much za ani chuba round dam lak chige cookie gi akoi moi expectation je wangman ki bana expectation do som dam do de ampen da ba gi phong do rak statement na koi na consider to ya ba pham da tham bi le loina na yam chumi za ma masan su tham base cookie gi moi gi separate administration ta li ba mo gi proof hai ba tare koi na moi na kano to ga tham bi se moi praja miyam gi pen da ba moi expectation do yau da ba masu moi ya maning ba kai na thanam ba adu gi voice hai tare man thangalak ba do mak su moi gi apa ma tu ne su mai na za tham bi hai tare adu nai oza santa dam lak tuning bisu za asmai disappointed of a situation amada thaname Paolienlal how keep it for him praja singi pam daba praja singi disappointed of do boys moi na mana pukhala kanda adun hena suman thame yam phajana mai gi national gi media gi discussion dum phajan thame hangba hang amada aduna akhoi gi su haira kanda la iba somda mayam gi public mayam sigi widespread public disappointment hai tare pen da bagi mayam am phongdoi mai gi business da phongdok charaga su akhoi gi MLA singkina makhoi se yamna silent wena yamna neutral oiba mawong amada PM gi business da thami moi statement se phongdoi sai matan oza kamai thambini
ai kamai jage ko public ki disappointed oiba oidabagi natraga public machine khana daba se ojaja yauri pangan ga mitai khana daba kuki ga mitai ga khana daba naga mitai khana daba kaim taw Paolienlal machin je kamai taw men do sige karamba gam na napsige BJP gam na nappa yadera karamba yetum na photo ino chin thuai ga kana thugai ni leidana ko hadi khamum jange ba somna peace process ne tole ma ngale ga karan thapar ga mu chalani ngang orani ama jang chale ngang orani kana na Paolienlal liberty se kana pino siana khangninge ba as a activist ai am clear cut hai ge yam clear cut kanam ki dabi kanam ta kahani pressure lai tabi who is going to keep Paolienlal silent kana no mai machin men do jana hai ro ba ko hoi ure na mate gi singa sai ge no do kare ba valjung no valte je ma soe mi so am dei pore chu jam pura pu ge sampu yo ganda ma na peace process ki matang da mai te ga khoi ga brother ni adu haire mayum he ge ogi maron ole ne ba ko sugum ba condition je da khulai pai ba mayam ga khut samna ga wari sana kanda peace process da thugai ba liberty leina wangang ga ba adu su kanana civilian mak ta yaw ba politician amana adu maina ngang do ta di akhoi su maina khana dring ai da hana Paolienlal ji kanano kana party da yaw ino karam ba constitution makha da ma citizenship enjoy to mana ngangi ba pochi ne as a citizen mana ngangi se yabra yadabra hai poche hana to ba khan go ba khan gi je ba khan do ji ga akhoi na te akhoi sum ule ta le ba ni Paolienlal dum ngangi ma dum everywhere mana ga ne provoke to me amje ma ga saleno kip ka hana na kotugi ga le mi se kari ba magi keno publicity secretary MLA bi se siga moi om ji ne ba ngangi je atai di ayo je hai do cycle gi MLA ka suyam ka ngang de je adagi keno ke ba se nemsa give gen ngasi ba provocative ba wam da ngang ta dri ko leidana ko even hanagi dg popi gi mata na gara ngang ba leinung gara ngang na tana provocative ba statement am ta leite ba now who is fueling this violence kana na no basigi irang ji thole je kana na no Paolienlal da ngang le je kana na no magi liberty je idhar ma noi matonda ngasai gi sugamu dana monda thidan dawra ngang lira natraga sugamu da mana idea piraga noina political talks main tawro aina public main provoke tawge adui matungda public se prime minister je kai guma laga ma la amaga wa nganga me akhoi kana bani ngangam dre akhoi adum uprise tawya bagi yengo India na khoi haiba tabidre na hairaga akhoi han na gi position du da back to square one adum hanbe ya ne ai je sine ba rajniti politics ai je akhoi yam khangu ba wana te ba aduna akhoi ni yeng do je who is going to put the bell in the cat's neck kai do adai da laiba Paolienlal is very dangerous. He is very dangerous for the state. BJP ki damak so ma very dangerous. BJP ki leader ani mandak wangang wa ureba amana akoi TSB Sojit ma kai bangang de press ki working journalist ki amju ki foundation de akai ba kem ngang de birenju akai ba kem ngang de ko provoke su tau de kuki ju hai de meite ju hai de PM la ambagi moi appreciation tok jaba ka tani as a party moina but why Paolienlal mathanda da sok sala ba se akhoi nandagi day 13 na prime minister la mi ja 14 15 13 no mi de ore akhoi na criticize to ka lei ja 14 15 civilian akhoi citizen me am criticize to jaba ne but BJP sing di BJP ki party ki mi sing di prime minister la am je justify to no khonari ba justify to no khonari ba prime minister la am je phai mana manipuri am khalli adu tawi na ase aina moi support to wana de angle yeng se ba ko adu bu Paolienlal ma BJP ticket to vote ka bo ma le ni sum kan ba ko adu ma masa ma BJP hoega magi prime minister one of the tallest leader magi career je lotion ge ju ngamba hingan ge ju ngamba adu manufane prime minister ai je ko adu madu manufane khut theng na da bai wadi hoje adum noksan bu yab jane amarom de ko samna hoega BJP ki leiba honorable chief minister je mana handak ki tam jira prime minister je sung na phang de Mizoram ge de umrang mari unagre mari ra unagre haibiri ne ba prime minister la kun mit so moi khut so ro phang de ok phang de la me moi makha pham le re mathak ka khale kumdare chakre lapna ga yeng na ram ga adu moi ju khalam ngani makha pham prime minister je aingon da yeng to jala ka e aingon yeng e kai khalaga wakhan ga khara nuwa me ya ba ko same case asom na ju tom doi ne ba adu som da di makha da pham mi me am do na chak pagi nuai ta bagi moi gi leader ne na
moi leader la me ha be moi da wa ana do la khodi la me na hai bagi ado ai american ye ne ri ba asom na mo mala ma se pra useless ni matam mange pesa mange resource ma mai phurga pesa ro sarkar pesa ne kanai pesa no manipur ki taxpayers ingi pesa ne moi na khang da je schedule tribe oi ri ba miam se si jina income tax thi de je moi an khang da ne moi thi ja house tax ka ne atop tax am thi de prime minister lai do tasenga di dc na puthoi pesa me am do it was our money general obc sc akoi pesa de je st ki pesa de moi thi ja house tax ka ne si yam clear ka to kang mi na um chang ye ko si ki st ki demand adu da minority demand de tuan tham je ko aduna wastage of money ga di mai machin dei di hai ning de maram di mana ngasi ba tan gi ba se keno da maharashtra da nang e nasaji isaji st wera ba maharashtra da thabak ama tawra ba but you are liable to pay income tax thi ba akoi manipur di they are exempted from paying any form of income tax thi de ba only business group ta ka tane gst adu da ka thi di ja tai di lai ti kemta only house tax point thi ko si gyan da mi nom chang e ba aduna ma gu mi mana sigi lamji ki building da role laita ba lamji ki thugai ba ka da thugai ba adegi moi ki marak ta su injan ba se adu di la na hana ki dg wore manu pa do bo comment game ta ma ki prime minister lama ta comment game le nobody has a comment except to Paolienlal why who is going to shut his mouth kana na mai machin men doi no either bjp na men gadra BJP ki mi oi ai ni ko BJP chai binate BJP na men gadra kana na Paolienlal ki machin men doi no is dania campaign nam da ga oi ba who is Paolienlal masai hang bi do kana no mai maning de lei je either mana hai to se ai di noi pa ma am na koi da nam da mana every time mai tai na koi da nam da ni hai ga sum ya ra dra ba is there any justification ai ni se ko adu khangmam change ba but why he is repeatedly mana ngang ga party president party ki achoba lama ma party ki प्रभारी नोटिस की ऑब्जर्वर मोई मैम ना मणिपुर से इंटेक लेने स्टेटमेंट हंजन ना पीर बाउदा माना सुम नांगक पदुगी मथकता प्राइम मिनिस्टर लाम जे यूजलेस ने हायगा पार्टी ना माई मथकता रिएक्शन केम तौदबा केम त हाइदबा इवन ट्विटर दो या काय नो मा परे लेदना फेक अकाउंट दे बो हाइरक तिने फेक अकाउंट लिसिंग ता मुले मने हुजी अखोइ न ngang जे चंग बो होगरब ने जाय स्वादा मचुम जाबो खोट पाना सा येने बो उबो होरे इबो होरे Paolienlal ki matang da moi kem hai ba ngam da ba even fake account no bo comment pi ba ngam da ba adu condition du da Paolienlal machin je kana na men do no manipur kai ba matam da natraga asom da gi yaning ga le ba praja hai ta re ko khara akoi gi na sai indigenous people ki wari do 1950 ga 51 55 ta na sai gi ai anjan perform uthi ma dai je ne ko akoi gi india na laga citizenship lo ba ya ba sida Afghanistan Pakistan Bangladesh ta le ba Christian Buddhist aduga ko Hindu si mayam se Christian na ne yauri se sidai da ne Myanmar hai ba lam sagi lakpa Christian je India na accept tawni na India constitution de anywhere de pan ba leite ba aduna those Christian ai na Christianity da kun bai na te ko as per the constitution of India those Christian who has come from Myanmar ko moi je 1951 mamang da citizenship chan no da ba oita di if they are any balte mate hokib whosoever even if they are nahakpam or any can over so oza jalal ye yumna ko so ko madu illegal immigrant oina logane hamne da Christianity wapam na te se ko aduna 1955 51 55 ki matung da la ko moina swai da la ga mapu saraga akoi gi 1951 mamang da leiminar ma prajada provoke tawraga adusu national political party ma yauna to buze sigi se machin je kana na mendoi no ai buze sina peace pagi khwai di an ma khwai chawba question je masi question je hanjan BJP ki president secretary national level da moida sum hanjan dan tarakane ai buze ai smain tham jage okay oja thank you so much yam hanjan thambi oja shanta na thambi ki statement je tang reflect to jara ga oja jalan da lak chike oja akoi gi kai gi damak ta kano si akoi gi Paulan hokip hari basi forget about others ai tai Narendra Modi si matang kita mana ngasi de nate me ama han basu nate me amam thamkre aduga kaido bi khoi na ma ungna basat no even mana mang da khai kibse he should come and meet us mai phok me amam sei hen but many more me amam tham ki ai tare do mai mathakta party de gi oiro kadi gumba kanu ama de gi oiro koi explanation call ko bokot pa kem ta do yam bol oina ngasi su he is bold enough to make any kind of statement mana pamba me hekta hai tare asumai to goi post ma khak lei sai matang kita ozagi di kai ma tham bini amasi am sengna Paolienlal hokip na asuyam na bon oiba statement piba ngami se masigi marum da kari leige haiba potama
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯟꯗꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯣꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯎꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯁꯥ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯨꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯈꯔ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯖꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯗꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯅ ꯃꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯦꯛ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣꯐ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ MLA ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯄꯥꯎꯂꯦꯟꯅꯥꯜ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯁꯤꯅ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯄꯥꯔꯠ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯔꯤꯀꯟꯁꯥꯏꯂꯤꯌꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯋꯥ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯟꯗꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯕꯒꯤ ꯑꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯨꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯆꯤꯡꯕꯒꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯡꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀோ ꯑꯗꯨꯝꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯞ ꯊꯨꯅ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯔ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯗꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯝꯃꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯏꯁꯨꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯅꯅꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯔꯣꯝꯗ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯅꯅꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯁꯣꯐ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ क्लियर कट ओइबा यामना कंसेप्चुअल क्लैरिटी एमा मणिपुर की अपुनबा इंटीग्रिटी दा कमिटेड ओइबो ओइतारगदी माना हुजिक हाइरिबो वादुमक्सु मनुंगदा फुम्मगा थंबा अदुगा यामना भेक ओइबा अदुगा तोंगान तोंगानबा आठम याम अमा मचिन लोंगगा लौबा याबा वाफम यावरिबा मागी वाफम सिंगसिदा मदु हाइरोइदबनेबो नाकल अमरोमदा इकुई कुइद्रिंगैगी ममांगदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से मसे हाना लेरिबा कोइगी कुकीगी अंडरग्राउंड मिलिटेंट कांगबू सिंगसे मोइगी मतम लोइखरबा मतुंगदा सही अमा खरे हेन्ना मखोइ मतम सांगना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से तौदना लेरुरबनेबो सिगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से अमुक रिज्यूम तौननबगी वाफम से लाखो मतम सिदा हाइरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौगदोरिबा कांगलुप सिंगसे मसिदि हंदकी थोइबा वायलेंस की कॉन्फ्लिक्ट सिदा वायलेंस की कैंपेन यामना फजना पाक्सना चथबगी चपचाबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तगी खंगदे तोंगान तोंगान ब सिक्योरिटी एजेंसी तगी खंगदे लोकल मीडिया सिंगी रिपोर्ट तगी खंगदे आई विटनेस सिंगी रिपोर्ट तगी खंगदे सिगे पोट सिंगसिदि लेरबनेबा अदुगुंबा कांगलुप अमखक मखोइना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा अमुक हन्ना पुरकनबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा अमुक हन्ना लेजिटिमाइज तौननबा
मखोई ओइबा लेजिटिमेट ओइबा इंटाइटी मोइना मखोइसे लेहनबा याननबगी थबकसे सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक वरी हानरकांदा मदुगी कॉन्फिडेंस तो मखोइना पुरखरेबा कॉन्फिडेंस पुरक्तना साइन तौनखरेबा साइन तौनबगा नेक्स्ट मोमेंट मखोइदा पीरिबा इंडिकेशन से 7,300 crore की पैकेज मखोइदा तकलोदा पिसलेबा मसी इचम चंबा इलाई लाइबा अदुंबा पैकेज नत्ते मखोइदा अचौबा कैनोमा याउरीबा मेसेज याउरीबा सिगे पोचिंग से मचिन थैबे याननबा माना तोंगाना अदुंबा डाइवर्टिंग अदुगी इशू सिंग दो डाइवर्ट तौननबा डाइवर्टिंग ओइबा टैक्टिक्स की पार्ट मोइना मागी सिगी स्टेटमेंट से पीरीरा हाइबसे मसी जो अखोइ मुन्ना खंगबा मथौ तायबा अदुगा नाकल अमरोमदा इम्फालदा लाअकांदा इम्फालदा लेरिबा मियाम से मसिगे डिसअपॉइंटमेंट से नुंगबा काइबा नुंगाइतबा इम्फालदा स्टेट कैपिटल नि हाना लैंडिंग तौफम थोकपा तौबिदबा अदे अखोइगे सिदे सिदे लेरिबा मतम सांगना अखोइगे मियाम सिना नारिबा नुंगाइत्रिबा फ्री मूवमेंट लेतबगी अखोइसे अंडर केस sarang manungda leiba adu makanglup ama dauna akhoi ki akoi bada leiriba mayam se makhoi government of India gi leiriba security agency singchina chapchana akhoi miyam se free movement se ensure to han bitatana akhoi miyam se sarang manungda leiba miyam dauna ohelliba se sigi nungai taba kaidoriba mayam se masigi yamna specific oiba yamna akakna ba time bound oiba adum wafam ama prime minister lakpa kanda lauthokpi gadra haibagi ningba kaiba leiriba pot mayam se masigi repercussion miyam dagi prime minister lakpaga bari lena lai griba miyam do madugi poching do divert to na bagi damakta Paolienlal haukip ki wafam se masi na koina na high bra habisi so akhoi khana ningai oeba nakala morom da muka akhoi manipur leriba kanglup khuing makse masi loina makta tongan ba nakhoi gi interest akhoi na sap to gani haibagi interest se masi dia akhoi gi bharat lengak ki losing basing sina akhoi da piyeba अखोई मैतई साइड तसु अखोई आसाम याम खक अखोई द पीएबा अदुगा कुकी सिंग दसु सेम चमानना मखोई दसु मदुगी आशा मयाम मखक तोंगान तोंगान बे एजेंसी सिंग की थ्रू दा तोंगान बे लेवल द मखोई ग वारी सानब सिंग की थ्रू दा मखोई मसी पी हाय बसी दे अखोई ममांग दा लाइबा सुख सांग बसई अनि मखाई मुकी वायलेंस की केनो मखक लोइसन दना मखोई ना बफर जोन थमगा नाखल अनि मकी प्रजा सिंग से मसी संगनन दबिदा थमगा नाखल अमगी प्रजा सिंग सी फजना प्रोटेक्ट तोरगा मखोई थम खिबसे मसिसिना अखोई खंगेबा मखोइदसु आसाम याम पीरी हाबसे अन सिगुम्बा अखोइसे चंगनबा थोकनबा यादबा practically changna thokna ba yadaba situation amada matam sangna prolong tawraga sum thamba taragadi aroibada akhoi changna ba yadrabadina akhoi kari tawatai magi education darkar lerakani magi kano darkar lerakani health facilities darkar lerakani lambi thongi facilities mayam darkar lerakani sige mayam se krai dagi karamba fund na karmaina matau kramna karamba mechanism da manage tawgadagi haiba magi tonganba system am khak masa mathanta leitaba yadaba system am oina lera akanda masa mathanta makhoi gi oiba administration system ama tongana langna bagi po ya libra habisichu akhoi yam section na khan hau da ya roeba prime minister na la akanda kano da surachandpur chat uraga Paolienlal haukip na Wastage ne na haire moi ningba kai khrena akhoi ningdon po akhoi harau raga pungning pen thuaga leitaraga de akhoi su madu on taina ba ningba kai ba leigadra habisu akhoi section na ngai ne ba prime minister na lakpa sida moi ge favor da so hairam de akhoi favor da so hairam de tawutabu India government na thangi ba khongthang se wang nang draga thang khongthang se akhoi gi leiriba situation se masi immediately loisan na road map amadi pura lakadami adi potu de lakti ebo okay oza thank you so much yam phajai oza gi diff analysis ai batari yam phajaba calculation oza na thambi duga online hakip na suma sana sudum pan bada haibasi more than ngasai gi oza some crore hai tare kai thrak buje more than 85% of the ngasai gi sanction tor ko paisa si belly da chat khre kan adwai da amuksu pot se ama tawai form chu lai justification ama mai gi pot tu taw na ba pot ama sudum palle hai tare yam phajai oza na thambi gre phajaba form ama oza ka pura thamjege aduga oza akhoi gi hujiki mamang nu sa santra syam bhajan thambira me aduga akhoi gi valley based MLA sing hai tare an makhoi di hujik phawba la amma base BJP se justify tong na ba thagat ta na hotana smain ta pot am khakle sai tang gi ta khatang meeting am tang thamjara go jara lak chaning base hauji se lai di ba state se lai di ba tension praja mayam gi disappointment hai tare sigi marak sida moina toriba is this a valid justification moina sumaina neutral oba kan mo malong na ba hotna ba amasung moigi site ki uliba sigumba justify tong na ba hotna le x ya masi valid oba justification amne na khanbi bro jari kai matham bini masi kai no ni madu pandringa dai mate am dang mamangi
topic si da ko thambiyo ja ayam bana moi cookie gi asai su gi matang se su si matam sanga matam loiraga tau de na leire ko masigi matam sida di makoi si amu india ga men ngang ba si matam du de mu khar tumin leirang ne ba su si amu ribok to wir roi dra hai ba si makoi da torokter ga di makoi si kamai hing do no adu natra ga di makoi am te hing mo sugi ground rule puna makoi lan si gi mamang da gi so lan si lak pa da gi di pung thu thu gai re makoi sugi ground rule amata sa na gi dra ba kangbu ni aduna makoi na su si amuk makoi gi masi india government ga makoi ga su to na ba si masi phang roi dra hai ba gi kai no sina to ra ga matam khitang chup long le ram ga su to re amuk yanare india government ga makoi ga yanadana su si sahi amuk sang tu e hek hai ki banongan badagi neba kana na hai banu mai tai chatpa loto roi aya ba pidri ka ina moi na ngam ho ko leisi adagi koi ki cookie liberation army ki se kele na so 6 september 25 2025 ki se 6 september makoi na thadok pa kai no si da so yamna sida makoi ki se Paolienlal ki khak na te ba kele ki mai kai tai so yauri ba pm is prime minister is not welcome anymore kaina Maram de masida sida moina kapal lai se sida tu da 1993 da to ki ba NSC na makoi ki attack to ki ba ngang sing hat ki ba kan palli ba ko adagi ada makoi na sida palli si PM Modi is not welcome his silence during our suffering will not be forgotten kain to uri ba makoi ma na tumin lai ki ba kaina ma lan makoi ki amakak lai ya makoi ki kuki ba zati si gi makoi na u ba si makoi na to ru ba phat ba si makoi u ba ngam da ba zati ne makoi gi am phat ba se aduna masagi asasi masana to riba asasi makoi masana sum thugai ja doi ne ba marani tawpham thok ta ba asane ba makoi to ri ji ko kana gumba manipur da le ba yellow mim tra sum makoi na to riba asasi tawdri pangan na ngasi pho da pangan len pi hoi si haidri ba maitai manipur gi ning thau kaya ning thoron kaya na pala ba maitai ning thau gi makha da pala ma ba maitai le ba ki haina pho da tholam ma ba mata ma da manipur gi mamang da maitai am ta maitai len pi ho haidri maring amata maring len piwa haidri ba aduna makoi phangoi to pot amada manglan amada makoi na tawrak pase masina maram oraga makoi gi manglan si masana kaijana bagi maram mama masana sum thijabane ba aduna asi kaino na phogba khoi gi kele na cookie liberation army adu so kaino gi group ne khoi gi moi group yam khai do khre hojik se moi so yana da bai si suya yana ro oiba moi si am sathi bo group ne ai leader oidra di kaina ne khoi maitai da ga yam hen sathi bo group ne ba moi si leader yam pam group ne ba aduna asigi se moina phone ro let colon group kele da aduna kra direct ne ba singangi se aduna asigum ba mayam si ka maina to ge ha ba matam da to ro do ba manglan ka ya si makoi na to ba adu nga sai gi khoi gi kano na oja sa tan thambiram ba do mahak si kanana power people mana si ngangi se hui ngawr de hui puti o hui ngawr de nangi hui phajilo ha ba pot ma lei ba ko magi hui mapu di Paolienlal lai ba hui asigi mapu di atai na te BJP ne mi oza zala natro BJP ka dori ge ha bane hoji sarkar leite nat leira ka di sarkar leira ka di CM la tai na bi ai honorable CM kari ki no nangi rakha da leba ministry council of ministry da yauri ba mi amana sumana direct BJP da ka ngang khalai ba dagi khoi gi laiba ki atop jati kaya gi emotional oi ba ma khoi gi kano da integrity da laiba ki sok pa ba ngangi me amsi kari gi tawri no hoji phoma phajin bidri sen mangon da be adu no hoji government lai te PR ne ba adu warga di party phok di ngangi ai manipur da lai ba BJP ki party di lai ri da manipur da prime minister Modi lakpa matam da di makoi bus kano kendra khudingi bus tra nga kuntra ni phu thara ga makoi mi khoma ga puro iba party makhaina makoi party ki mi song thoga Paolienlal hokipna siong na nga ko matam da party kai sakra gi sini BJP party ka dai da sakra ga bu question sine ba adu hui ngawre Paolienlal hokip ngawre na koi BJP ki hui ngawre adu orgati BJP ki Howji Manipur State BJP ki president kadai dalai secretaries kadai dalai vice president sing kadai dalai thabakara to wasini mabu phatho nakoi da kaim ta ngang ba yaroi Paolienlal ni mathak ta kaim ta ngang ba yaroi nakoi na haibagi center ki instruction leibra asi so khoi khangning eba
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯁꯤꯌꯧꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯁꯝꯖꯤꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇꯩꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯔꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄꯩ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯊꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯄꯜꯂꯝꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯏꯗꯨ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯀꯥꯁꯤꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯤआर ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯪꯉꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯤआर ꯆꯠꯅꯔꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯁꯅꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯁꯅꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯨꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯀꯃꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯣꯗꯤ ꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯔꯁꯤꯅꯤ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ खरा होटनाबिरगा अखोइगी अफबसी चिन्ह नतब थबक ओन उट्टीब पामे मणिपुर की प्रजा न पामिसे थबक ओन उट्टीब पामे सेंटर ना जजला नमक साना यम कन्ना एमएलए से अमक कौरे याम नोनिंग मम ले असि मतंग सिदको एमएलए कौरे एस आई सेंटर न कौरे सलिए ना ममिंग दि पंजरा रोइगे को अदगी निनी हुमनी लेगा मो अस आई मो अदुगी केंद्र की एमएलए मो अस आई सेंटर न कौरे एन सले करी बितनो मखोइना सिंगांगी से कोई खंगदे सेंटर न कौरे हरगदि हलए हलका सेंटर ना असि हरे आइबो वफम अमद दि मीडिया लो थमुदना ओ अदु रगदि नखोइ कौरुबि से असिगिरा सरकार सेमो हाइरे इब्रा नत्रग नंग सेमो यो हाइरे इब्रा कौरिबा मिदु ए नंग सेमो ननबा अखोइना लेपा निका हाइरे इब्रा ngam am ta masina suyam thiba kari kino sini as ai kan center na korean as magi praja magi khoi ki kendra ki citizens sing da ko voters sing da as ai heng prime minister na kori adagi home minister na kori kan sap yam yori ba thoklak pa matam da asi haire hai bam tang di hayo na khoi koru hai pot khoi yarage ba adugi amal lai re aduga center na sanari se kaino makhoi sing si cm ning ba mi se yame basi oza zalam कहीं अखोगी हिस्ट्री अखोगी लम तरह चोंग मंगम्बा अखोगी कनो खंगी को ओजा चंद्रमणि लेखिद्रब अंकल चंद्रमणि पॉलिटिक्स तदी मखोई से लीरे हैना पॉलिटिक्स अरीबा कांगबू ने मोई से लेखरबनी मा मसा फोटो सेम ओइंगम गिदेबा हाइरे हाइदन लेरिबा हाइरे हाइदन लेरिबा उलौ चौबा सेम ओइंगम गिदेबा ओके ओजा हाइरे हाइदन लेरिबा अखोगी थामैबन केंद्र की ओजा राधाबिनोद सेम ओइंगम गिदेबा मपुनसीद ड्रीम तौदबा निपा मसा सेम ओइहिबा को स्टार अमसु लेगनि मियोइबगी अद मखोइदा इन हाइनिंगिदि नखोइ नसा कयम क्वालिफाइड ओइबनो सेम असु यम मुनदुरि से करिगिनो सिन मणिपुर की इहुल मियाम सिगी हौजिक सही अनि हना अहुम यौसिलबा इरांग सिन सोकलिबा हौजिक आईडीपी सिंग केदौरी सही अहुम हेना मचा मसु मतई मनाव पुनमक का अचौब मदमी चहुम चामरी चमगा नमसेलगा थमलिबा फैमिली सिंग सुसाइड तौदन सिबे यावरे लारिक लाइसु तंबा फंगक्तबगी पेनदना नहान इसै मताबदा इकपेबा आइगी युमदु पामे नि इसै मखं हन थोए मसी करी मसी उना वाउची फोबा उददन लेरिसि करी किनोरसिने बीजेपी पार्टी ना
party hojik MLA da hairo roi di XCM da hairo roi mardi government leite masi au athu ba matam da ura kanda sarkar seman bi oba kari gumba center na ga hojik chanri ba politics se kano mingdi palorge X nangi yum da ngasi pullo nangi mi ka lei bunenge punba matam da mi trai thui tro hong doi den pun ngamdre mathang damu amadamu wai nangi damu pullo majority oi bangamdre wajazala matam da center na sane ba as nangi da pullo nangu sem ora na bai khoi na support tau gen khali nangi so nangi mitra ma du no ke doi no nangi mitra thui du no ke doi no aru di matam khitang ngai kho PRC lagi sanu haina haiba da makoi tumin lei bane ba hojik se masi ai khoi loi lu yi mi ai khoi so politics ka no sida phil sida ai khoi so chai kontra ni pu ai khoi yauja da bai wani maram di dirty politics sida ai khoi yauro na yauja da bai wani ba adu manung da kari sanari dirty politics sida hai de loi lu yi ba aduna ai khoi na aina pam badi BJP ki afaba mangla na mangi herbala election sida atuba matam da government saman ba pame okay oza kari gumba atuba matam da makoi na government semba ngamdraba BJP party na ko manipur se atuba matam da semba ngamdraba PR se sangthari ba makai BJP marai ba thigani okay oza thank you so much oza ara bra hon lak chege okay yam phajana thambire oza kapurna Zalanda oza kampurna thambi ki yam phajana marik chumna sigi je katang reflect toro ko zada mo aina pusin jening bese za hojik lai ba akoi gi kano sing na PR lai re duga MLA sing se magi kano se suspended admission na lai ta sama koi loin lai di bani aduna hai di ba MLA sing sigi mogi responsibility se kaino lai di ba praja mayam sigi sentiment me kadai fu represent tobanga mage aduga moina huji akoi gi silent win hai ba tare thab on thoko suna ta ba asmai lai bagi mawong se masi na indicate ta se kaino is it a political koi gi loyalty hai tare oza kamain thambini ozai mot SURBALA hojiki question si masi yamna su maru oiba yamna need of the hour sida akhoi khanna ba ba yam maru oiba pham ama di oi akhoi manipur da lairiba hujiki crisis se masi akhoi BJP gi political party sina center da sulenga pai bani aduga state da su BJP na command to bani ara yam chamba miyeng ama khakta yam humble oiba yamna chamba miyeng ama khakta ki ai khitang thamja ge wa center da BJP ki leadership na government si chalai bane wa state ta su lai bane wa ada hause problem am khak thola kanda tholai ba problem se masi ki amicable oiba solution ama praja amicable solution har kanda su sang dorak padu na te wa amicable solution se Surasanpur economic package so wa lion share piru re to na te wa are Paolienlal hawkip na Wastage kano ne resource ne haibadu aduna te ba khoi issue se gi mot de kaino hai kanda akhoi ge sira leiriba number 1 problem che akhoi ge IDP singa se masagi permanent oi ba mayum da masagi chapcha ba mayum da amu han hanjan ba ngam trip se masi core issue ne adagi akhoi ge leiriba praja sing se Indian constitution ge article number 19 gi makha da free movement ya ga do ba se khoi ge praja sing se free movement to ba ngam han trip se masi maru oiba core issue ne ba aduga akhoi ge siresi da mafam khoding makta akhoi ge leiriba praja sing che masi ge marakta akhoi enmity gi oiba adagi khut thana ba gi oiba sauna ba gi oiba that kind of situation hujik su lairi ba ko pura mang khre ha budil date lairi ba sige mayam se laihan da ba se masi core issue ne ba masi kamaina tawraga lehaloi tabage habasi gi chapchaba concrete oiba thaurang che masi India government na kari pai khat pirabage haibadu ne darkar leiri se akoi gi miyam na darkar leiri se akoi gi miyam sire sida free movement ya hanba IDP sing masa ge mayum da leiba ya han khiba aduga akoi gi sire sida lan namaram oraka da mang ta khraba yum kai leiri ba kholiba mayam se masi si amuhanna reconstruction tawna na bagi specific oiba provision government of India na pai khatpa aduga akoi gi marakta leiriba akoi trust deficit mayam se masi kokan na ba yamna akoi gi civic action chapchana government na madugi policy program pai khatpiba adugi road map ba pai khala kan chatharakpa adumba India government ge concrete oiba step to manipur ge prajana mathau ta bane ba adugi potu tok tho akanda manipur da leiriba BJP gi
BJP na command tauba BJP na hojik phawsu BJP dagi ama phawba chongthoe haidi dene MLA mayam che BJP da lari ne ba that means BJP na majority command tauri ba BJP na masagi political party na command tauba adumba kanoma laina state sita laina sigi hairiba kano sidesina masagi party adugi lairiba kano du da government sembagi ayaba se bharat lengak na pihanda bida tongan ba leader me yamam khakman mushroom cultivate to bodona group up to ri kari gino ba akoi sida leader oining bagi leader oibi ai haibagi wakhal amamam asa amamam phanghal libse kanana phanghan bano haiba matamda center gi adugumba leader sing sina akoi gi mi sing sina tongan unaraga tongan wari sanaraga nangsu leader oibi ai nangsu leader oibi ai loina makta thaja ba pira kanda even SURBALA aikoina khanghobada koi dringe gi mamangda akoi BJP gi keno manungda leiba MLA khara gi mayumda akoi sambit patra satlaga unabagi pot adum leikhi Home Minister lakpa matamda phawa MLA amagi mayumda chatkani haibagi wafamna chingba lakhiba dum leikhi masi tonganba indication neba tonganba keno mane gesture mane ba pira iseko kai gi gesture piri no haikanda maswasa center da leiba leader singchina sanbiba mangonda luna tawba leader oirpa ba prospect leiba miyam ni haibe asa se pira kanda sumaina moi masel ge marakta contradictory oiba situation ama create torakanda noi masel ge marakta lerakpa contradictory oiba situation aduna maram oirakanda state ta leiba government se thambangam daduna PR chalaibani haidana akhoi ge miyam session nam thak ama torakanda akhoi hai PR se thambare ba nangi state sita law and order nang maintain to ngamdre nang tofam thokpa constitutional duties natraga constitutional obligations mayam se masin nang phajana fulfill to ngamdre aduna government uthaira na nupa thokna hairaga uthayoba center sina adudi nateba noi masel ge marakta leadership ki crisis leirabani na madu solve to ngamdrabani na IPR thamge hairaga aikoida nam thak to potma yauriyeba masi oiba taragadi center da leiriba BJP asina manipur ge praja singda machil ani longba policy ma khak akoida phong na sanaraga leire nakala moromda BJP gi kanglopasina khoi gi kanoda haukheba election mamangda kuki jo community gi leiriba nakhoi gi khulai paire nongoi paire bai chin nakhoi naha singse juba singse masi aina computer loina paihan gane na hairubugi hairambagi issue leikhre ko nakhoi problem je solve tawni nakhoi ne na tawa tungi political settlement am akhoi na pini haina hairam bagi wafam laikre nakala moromda akhoi gi sirei sida amuka kariya sa tawre BJP gi regime je lering eda nakhoi FMR du chan halawro BJP gi regime je lering eda FMR du thinghawro BJP gi regime je lering eda illegal migrant thinghawro BJP gi regime je lering eda nakhoi adu tohoro na akhoi gi leader sing sida so adu ba thajaba ma center sina adum piba asom nakanda so akhoi lering nakhoi kuki jo community sige dreamland do phanghawro na thajabam adum piba aduga akhoi animak si paira kanda akhoi sida leriba insurgent singche mase permanently thupchan na bagi policy Myanmar da geopolitics hanana bagi policy akhoi north east leriba kanglu phurup mayam se tongan na akhoi khaidok halaka na machet oina paira ga akhoi masel gi marakta akhoi lakpa yaba external threat mayam ma kaino adugi matam gi lakpa yaba pot singsida akhoi unity se khaidok na halaga machet sanaraga thambagi policy sigi mayam sigi victim se akhoi lamdam sidu leriba miyam sina oigadore maduna maram orakanda kuki jo community su India government ge na khoina tawriba expectation do madu yamni handmali madu expectation do nomodi ningkhaira kani nomodi soida ningwa kaira kani haibse akhoi hanadagi su masi wafam se akhoi haijaraga lakpane ba do haujikti Paolienlal haukip kumbana wastage product ne mu haigale ko ana siresida BJP gi leadership na center da leriba haujauji ki BJP leadership na BJP leitadana anauba political party ki government na center da lera aga makhoina sanarak pataraga su makhoi party du gi maming do dum hype tabni ko haujauji ki di BJP na pairaga lerimni na moina sanariba politics se masi akhoi miyam sina pap taba mathau tai number 1 number 2 akhoi leriba legislature singchina center na sanariba lila se akhoi na sum yabi bataraba madu ye punglon da khoina jagoi sum chaba taraba
ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯥꯡꯉꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯈꯠꯂꯒ ꯉꯥꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯥꯀꯔꯅꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯔꯤꯖꯜꯇꯨꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯔꯤꯖꯜꯇꯨ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯇ ꯄꯨꯔꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯂꯨꯀꯤꯡ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯕ ꯇꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯕꯦꯖꯤꯌꯔ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯦꯖꯤꯌꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯁꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯁꯤꯔ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯝꯁꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯤꯚ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯥꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯤꯡ ꯔꯤꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯜ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯟ ꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯁꯦꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯤꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯂꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯨ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡꯛ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯐꯥꯔꯁ time in the history of the Indian politics to ko ahan manen khalle ba aduna masi kanana yari no haiba matamda hojiki mogi kuki emile mapan tara du tok thor siko makoi di sanba yadre na adagi lan sin mar mor lei ren khala seba lei hori ba manipur bu nungsi haidan lei hori ba yel homi gi moi emile yang khai se kai dori gi si wa po haingam da basi center na haibada nakoi do hen man gre bazana hat ka dore handak mayung makai ayam yum sakpa yam yore ko kitang khadraga prajana ikhoi gi yum kai phawda sumaina tawdna tawre adagi nakoi gi keno se asum illaga leiragadi nakoi na sanari si kari no na haiba ngamba mim dang gi tholo si masi haiba ngamba politician masi haiba ngamba MLA ama khaktang di thokpiro ba adu wargadi praja se is ikhoi gi leader amadi yauri na प्रजा नुसीबा कनो यावरी मिहुट यावरी है अमतंग मिट उसिलगे येंजगे है मनपुर प्रजा नाइरीसे अदुना थमजगिबदो अखोइगी हौजिक्सी मखोइना सेंब ngमद्रिबसी याम नुंगाइबा नोंनिंग याम याविदा वजाजला हंदकी प्राइम मिनिस्टर लाकदोरे हाइबा मतमसिदा अतै अतै तोकथोकसेबा बीजेपी दा लेरिबा एमएलए सिंगसे एमएलए खरादि असै खो यावरोय अखोइदा पाउ पीदे कायना हाइबा एमएलए खरा ससन यावेबा मसी का से कोन हंगनिंग बदा इन हंगनिंग बदा गवर्नर ना दि मखोइ से कौरगा लोइनो उनखिबगुम तौवेबा मोदी लाट्रिङै ममांगदा नखोइ सुमाइना तौबियो खरा नंगि केन्द्रदगी सुमाइना गवर्नर ना अयाम्बा कनो तौवेन पाउ पी हेन खल्लेबा अदु नाकल लमरोंदा तौरकांदा सैखोइदि पाउ पीदि यावरोय मसी करिगिनो मखोइ मनुंगदा नुंसिनदबा मखोइगी सीएम मुननबगी पोटसे मसी प्रजा मियामना लोइनो उरे से मखोइ खंगबिरो सिनै नानिङिसे नखोइ पुनमकना नखोइ मी मंगा तरुक तरेतना सीएम की पोस्ट से मुन्नरग लेरे है पोस्ट से हौजी प्रजा पुनमना खंगे मसी तोथोकपिरो मसी की लीला से क्लोज तौबिरो मसी की लीला से याम कुइना चथरगदी सुरबला याम कुइना चथरिबा मखै मणिपुर बीजेपी मुलकनी को मखोइ की मरत सीएम ओइननबा फरे हानगी सीएम से याद्रे हरे को हानगी सीएम याद्रे हरि से सोतै नते कुकी ने याद्रे लोथोइनेबा कुकी ने याद्रे है ना सेंटर ना लौथोकदोरे है मतमदा लेरिबा अखोइगी येलौबी लेरिबा मयामसे अखोइना याय करिगिनो मोय तराना याद्रगा हेक्ता यादबरा हाइबा ngamba मिसु लेइतेबा को मागी पॉलिटिकल माइलेज लौना नबा मासि लौथोखरदि फनिदा माइ लौथोकबदा योय होगे हाइबना अयाम बोइन तौवेबा मसीदगी नेबा सिगी पॉलिटिकल क्राइसिस लाइसे ngasi PR लाइबसे लाखफम थोकबा PR नतेबा सुरबला ngasi PR लाइबसी BJP आउन itself magi BJP की पार्टी मसाना लागन जब PR नेबा मसी लागन लोयरगदि मखोइना ngमेबा को सेंटर द ngमी अमदि स्टेट की लेरिबा पार्टी सिना तौरगा सेंटर द अखोइगी मनुंग द सि लेरिबसे अथुबा मतम द केनो तौबियु मणिपुर मियाम से मई होरे असिगुम सिचुएशन अमदा PR थंबा हाइबसे अमोइना साउनरनी हाइबा पोर्टसी थंबिरगदि
nahan semang ameba adu ne ngai sai kanogi panribado ulo chawba dagi chandramanian panri makoi gi politics tar to khine ba moi mandi kari kino cm hai base magi politics hai badu khangna ya deba politics hai ba mi sing sai ne san ming panjagi do lo chawba koi chandramni koi kano koi semam to ingam gi deba adu ingau mau dai koi gi nipa ma cha oi hi ba adu maina thitan khar kathok pa khar to biu ai khangno oi ga da bani hai be porse ai no ning ba puna ma oi be yaroi hojikti karino khwaidagi burning issue di karino na batam na miyam gi thamoi se khangna miyam gi awab se ihul se khangna chapadu ne ba miyam na pami se makoi gi political asida ai politics ta ine hele heiba kan chapadu na te ba miyam na pami se miyam na pami ba se to chapiu adu BJP government se amukan na kari kuma manipur da lakpa gi dream to raga dina koina hojik BJP की पार्टी मणिपुर BJP पार्टी ने को अथुब मतमदा सेंटर दा करी हाई के नो अदु हाई के नो तौरगा अथुब मतमदा सरकार से सेमन बियो मियाम की प्रजा की अवाब से मुथत पियो हाई बसी नै थमनिंग से अदु ngasai ge पॉलिनन हाउकी की मतंग दो अदो आइना के नो तो तंग स्लिप त खरा याउ की ब्रा मंगोन नते कोइन हुई हाई बसे हुई हाई बदि हुई ngaur गदि हुई बुथी हाई बदो अदु माइना पॉलिनन से ngaur गदि पॉलिनन से BJP की पोर्ट नेबा अदु BJP न फाथा बियो मसे BJP न फाथा बियो हाबा अदुना कनो मदा इलेक्टेड मदा इनो मदु हुई हाई बंगम बै पोर्ट इंगोंद लेते अदुना मंगोंद नते अदुगा पॉलिनन मसा मगना सियोना लिंग ngangi ba hojik akhoi maitai na horadi maitai na tumina lerise khara khangbiyo ba makhoi asi hat ka dabne hairi ba asi gumba press note ka si thoe bo jajalan separate administration gi mayokta laiba sing hat kani adudi jajalan maitai khatana te makhoi ngangi sidi every akhoi gi kano yelhong mi puna mak yaure ba laiba sing hai bane ba separate administration gi mayokta laiba sing hat kani UKNA United Kuki National kano Army makoi na phongdo isiko adudi asi yong ka hyper ngam mi basi makoi se hat kayam kan gi ne so aina hangning bam lei ba makoi sina mi hat pasi na to di makoi gi haninga ba porom leite mandi kari gi no na tan da makoi se argument to ngam de ba government kalali masi kalali si kana no India government ne ba oja jala natro aduna adu orgadi India government na kuki si mathong na piraga kalalle hai basi khanga bani na akhoi gi yelhomi sing se amutang gi tai oi bi odana nakoi so tara duna to baga nakoi yang khaina to baga kana ne hena sat ka dagi India government hoi hojik makoi bulap manara kanda ai gi wajaba thadok si numi tarani gi manu sarkar center gadi akhoi le hori ba yang khai se resign to rani party dagi MLA dagi hai ba ngamba pungpham du to matam da center to min le ro lai gadar ne okay za lai ro aduna asumai na ka maitai gi adagi maitai MLA marakta amani yaure ine asumai na su sangdo ki base masina maram oiraga manipur da peace la ani kana harapa MLA mani so yawe ba yam rongning ba su sang maitai satpa yarani kana haroba hoi asita ka do maitai satpa yarani kana harga ai khoi haro do sikari ki no sine ase khoi ki on isagi right natro isagi hak natro isagi iramdam isagi lambi da ina satpa si ai isagi hak natro adu ai hak tu kuki na thinge kana harga he ka sumai leiba kuki na satpa yare kana hek satpa adu de satka da bra bai khoi se adu masi ki porsi da India government na ahpa mi changan ninge ba adu Paolienlal hokim na dimagi pendre ka na makoi gi separate administration palam de ka gi penda ba phongdo ye ba kari gi no mai tai satpa yadri basi mai tai satpa hayeng da gi chalo ha na ku modi na heram dri se kari gi no ai khoi pendri ye ba yes yadri khoi hai ba chama asi gumba mayam ka sidin nai na da ba adu ga masi dai sida ai MLA ni ai minister ni adu ga ai CM oi dori ni ka na makhoi masen munna ba gi drama ka sidai khoi yengning de hebni surbala okay za ko that's all ai madu ka gaini okay za thank you so much malik chumba za gi ofam yam ama thangat pi aduga yam chumi ozan su thambi kre lai riba akoi MLA sing se marak sidai da akoi gi manada ba haiba tare manada ba aduga phajana action oina pangthok taba tawhaning bese myam tawdabe punsin bangam dabe myam leraga kari gi damak ta ngamdribano haiba ko hangse ngasi phawba hangbasu leptri aduna masigi penda besin adum leire haiba tare na khoi khoi gi majority oina leina kai dam ta hojik so mo popular government se bangam de na khoi punjina bang tawba punjina bangam de na khoi gi makta kari unity lei bangam de hayaning ba mayama praja gi site gi hayaning ba haidaba handaki prime minister gi visit to eta so ja ka pura se phan thambi ki ba praja gi sentiment je represent toraga haidaba instead justify toraga dum lei ba sfaida disappointment mayama ma lei ba form de lei di maram aduna prime minister gi Narendra Modi gi visit si yamna chawba major political event amni maram de amung tang oisu lak pi na mayamna hairaga lei ne adubu masida ma la matung da
हुजिकती यामना पाक सन डिबेट तौनरे कईगिनो हाई कांदा महांग लाई पोसे मैम सिगी अवाबा अवाना तंग तारिबा मैम सिगी ग्राउंड रियलिटी दा येंग कांदा माई कंपेशन अमसुंग सीरियसनेस वाटपगी मवंग अमा ताबा मसिना मरम मोरका मैम पेन बसे फोंदोकनलकपनी अदुबु मसिना करिगुंबा इंगित अमदि पिरमबरा हाइबगी ऑन द अदर साइड अदुगी डिबेट सु तौंगदबदि नते मोट फोंदोकनदबदि नते मरम अदुना अरोइबदा थमजनिंगबसी अखोगी तसेंगना हाइराकांदा लमदम असिदा सोइबा नारिबसी फाहनगे हाइ तारगदी सोल्यूशन अमा पुरके हाइ तारगदी मसिदा दायित्व याम लैबा अकाउंटेबल ओइबा दुमदि अदुमक दरकार ओइरे अचुम्बा जस्टिस सिमा अखोई फंगहनबा लोइना याम इंक्लूसिव ओबा डायलॉग अमगी तंगाइ फदबा सिमा किदुम लैरे ना थमजगे अदुम याम सुम तोइना खंग हाइसिंग स्कॉलर्स न पुखतन लैबा तबतबु मसिगी जगह सिदा कोन चंगसिनदबा सोक्तबा सिदा पेनदबा योफम दुम लैरे अदुना पॉलिटिकल सिंबोलिज्म दो नतबा असिगुम्बा वखलोन सिदा मिटेंग थंबिरकांदा इरांग की लोसिना होनबना ख्वाइदगी अफब ओइगन हाइबा मफमदो खचगे ngасigi ओइनदि विथ दिस नोट अखोगी डायलॉग के प्रोग्राम असि मतंग असि टेंशन जरे अखोगी प्रोग्राम असि बु सरुग याबिदुना मपुंग फन बिखि बैkai खुमनजिबे पैनलिस्ट अहुमक ओजा जलान ओजा कपूर अमदि ओजा शांतबु नॉलेज विंडो टीवी के मेकेडे अमुक सना थाका फोंदोकजरी हायेंग सु सुंगसोय सोयदर लमदम से थोइबे तोंगान तोंगा इशू सिंगी मतंग द नैना जनबि तांजा दो अखोगी डायलॉग के फोरम न पुदुना लाकजगे मियाम सुंगसोय सोयदर मिटेंग ताबियु पुमंग पमुका हना खुमजरी Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Welcome to Uttaranchal University, where dreams take flight and future. हक्सांग फन थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदि सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुमहेनबदा अना लायेंबगी खुदोंचाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदि स्पेशलिटी मकल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्सांग यावना लायेंजरी अदुना स्टेट वांगदा अमुक करिगी चटलुगनी अखोगी मणिपुरदसु होगिति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगगी मालेम की अफब थाकी लायन पता पियुंपम होइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुको मरोल बिदमक बबिना हॉस्पिटल सजिवा जेल रोड खबई सोई इंफाल ईस्ट लेंसिंग बिरगु नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909 390666 ता कॉल तो बिरगु